ya Africa Tourism Leadership Forum e simolodisiwa semmuso. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa monogae se lemoga mosola wa metshameko ya Under 20 World Athletics Championships. Mo bothokong jwa phuthego ya tsweletseng ya Forum on China-Africa Cooperation kwa Beijing, China, Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhotse a kopane le mongwe wa baeteledipele ba ba gapegileng ba khuduthamaga ya palamente ya China ya Chinese Communist Party. Kwa bokopanong jo jwa dijo tsa motshegare, Tautona Masisi o ne a supa fa itumeletse tomagano ya mafatshe a Botswana le China ebile a solofetse go le gontsi jaaka mafatshe o mabedi a tloga a digela dingwaga di le 50 a le ditsala. Ke lekgetho la bobedi Tautona Masisi a tsena phuthego ya FOCAC fa e sale a nna Tautona ka ngwaga wa 2018 mme go supagetse kgolo ya phuthego e mo dingwageng ebile le ditsholofelo ke tse dikgolo tse di tla sologelang mafatshe molemo jaaka tla bo a dirisana. Lefatshe la China le lone le tlamile go diragatsa tsotlhe tse di tla dumelwanang ke mafatshe o mabedi mo phuthegong e le go diragatsa ga one. We are in a year of a general election, which I have already called to be conducted on the 30th of October. And the dissolution of Parliament is on Friday. And according to our Constitution, an election will be held within 60 days of the dissolution of a Parliament. And so coming here was the sacrifice we undertook. Clearly, a FOCAC is a very useful vehicle by which we consult, we exchange views and values, as we have before with the People's Republic of China under the very able leadership of President Xi Jinping. And as for Botswana, we next year celebrate our 50th year of bilateral diplomatic relations, and we really look forward to it. I was last year in 2018 attending a FOCAC again, and there's been remarkable progress since I was last here. And so that points to the depth of relationship, the intimacy of it, and the fact that it is mutually rewarding, where we support each other, the multilateral fora, we exchange visits and ideas through our political parties, both sharing a common color, red. And we're very, very pleased to be here to take these discussions forward. President Xi Jinping will meet with you, which is a highly anticipated meeting. We believe that the meeting will be fruitful and productive, and the important consensus to be reached by the two presidents will draw new visions for the development of our bilateral relations. China stands ready to work with Botswana to implement the important consensus to be reached by the two presidents, as well as the outcomes of the summit, and to bring our bilateral relations to a new height and create more benefits to our two peoples. Motshwarelela Tautona Reslam Batsogwane o kopile bana le seabe mo mogameng wa bojanala go netefatsa gore phuthego ya Africa Tourism Leadership ATLF e tlisa kgolo e mogama wa bojanala ga mmogo le itsholelo ya Afrika e tlhokang go atlega. Ratsogwane o ntshitse kopo e jaaka na bula semmuso phuthego ya bosupa ya Africa Tourism Leadership Forum mono ga borone. A re utlwe dintlha ka Monica Setswaela. Go tshegetsa lekgetho la boraro phuthego ya bana le seabe ba konokono mo mogameng wa bojanala ya Africa Tourism Leadership ke sesupo sa gore lefatshe leno le lemoga seabe sa mogama wa bojanala mo go kabakanyeng kgolo ya itsholelo ya lone. Tourism in Botswana is a major contributor to the national economy and has tremendous potential to grow. It is for this reason that Botswana government has reviewed its tourism policy and also developed the national tourism strategy and master plan to provide relevant frameworks for developing the sector. I am confident that from this conference, we will continue to witness a demand-led, private sector-driven approach to tourism growth and employment.
Kgaolo ya Afrika ke nngwe ya tse di humileng ngwao, mafelo a bojanala a hapegileng ebile a kgatisa leitho ga mmogo le ditswammung. Ka jalo e akgoletswe tse di fitlheletseng bošweng mo mohameng wa bojanala. Countries like Tanzania, Morocco, Algeria have shown remarkable growth in the first quarter of this year. And these successes showcases the effective tourism growth models that these countries has been adopting. Botswana as well stands as a shining example of resilience and innovation within the tourism sector. Unlocking the potential of the tourism ecosystem and its extensive value chains, alongside facilitating investments in tourism, can indeed deliver more inclusive and sustainable growth in new areas in our communities across Africa. The importance of tourism, creatives, and cultural industries cannot be overstated. These sectors are the heartbeat of our continent, reflecting the rich diversity of our people, the vibrancy of our cultures, and the unique stories that make Africa a place like no other. Le fa go nnile le tse di molemo tse di fitlheletsweng, lekgotla la ditšhaba le tlhalositse ga gona le dikgwetlho dingwe tse di tshwanetseng tsa ela thoko gore kgaolo ya Afrika e kgone go fitlhelela kgolo e e eletsang mo mohameng o. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Motshwarelela tautona re Slambatsogwane o itsise setšhaba ka go tlhokafala ga tona ya tikologo le bojanala re Dumisweni Mthimkhulu. Re Mthimkhulu o tlhokafetse kgwedi eno e tlhola malatsi a le mabedi morago ga go robadiwa kwa ka lobakanyana kwa kokelong ya Sedilega mono Gaborone. Re Mthimkhulu o tlhokafala jaana e le mo palamente wa Gaborone South morago ga go fenya ditlhopho ka ngwaga wa 2019. O na tlhongwa ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ka kgwedi ya Tlhakole go nna mothusa tona kwa lephateng la ofisi ya ga tautona. Tiro ya e berekileng ka monokopila le botswapelo pela tlhongwa tona ya tikologo le bojanala. Re sa le fo gone kwa phuthegong ya bosupa ya Africa Tourism Leadership baeteledipele ba mahama wa bojanala mo kgaolong ya Afrika ba ba kwa phuthegong eo ba ne ba gomotsa le go tshedisa puso ya lefatshe leno le ba lelwapa lwa tona ya pele ya tikologo le bojanala re Dumisweni Mthimkhulu yo tlhokafetseng beke eno ka mosupologo. Baeteledipele ba kaile re Mthimkhulu e ne le tona yo pelokgale yo majato go diragatsa thomo ya gagwe segolo bogolo mo mahameng wa bojanala. Ba mo kaya ha ine le moeteledipele wa motia yo neng a dumela mo go tsa tshomarelo ditso tlholego tota le kgolo ya mahama wa bojanala go tlhabolola tota matshelo a batho eseng monohela le mo mafatsheng a kgaolo ya Afrika. Ka jalo ba tlhalosa ha ba tsile go tsweledisa tiro e ntle ya isimolotseng go nonotsha mahama wa bojanala mo kgaolong ya Afrika. He was a very strong member of parliament who fiercely advocated for the economic empowerment of Botswana. We will sorely miss him. His loss is profoundly felt across the continent, and his vision and dedication to promoting Africa's rich heritage and cultural diversity have left an indelible mark on our sector. As we continue our work, we are committed to honoring his legacy. On behalf of our Secretary General, Zura Pololikashvili, and the entire UN tourism team, we would like to offer our deep condolences to his family as well as the government of Botswana. We do acknowledge and recognize the tireless work that the late minister has been doing to help continue promote tourism in this country. He was a dedicated public servant. He worked hard to preserve and promote his country's natural heritage, and unfortunately, we are in this very difficult and hard times, and at the same time we are organizing this event, and he will be missed, but his legacy will live on. I appreciate all the speakers for your kind words and also for your condolences as
You have experiences you landed here about the bereavement, about the great loss to our nation. Amoa wa gare Dumizweni Mthimkhulu Robele ka kagiso. Fa re bella tse dingwe go hetoga mo tirisong ya maranyane a sešwa mo go tlhabololeng mananeo a tsamaisang lekgetho go ralala kgaolo ya Afrika go tlhalositswe e le pinagare mo isagong ya ditsamaiso tsa lekgetho. Se se tlhalositswe ke tona wa ditlhaeletsanyo dikitso le maranyane re thulagano segokgo go tshimolodisong semmuso ya phuthego ya boferabongwe ya African Tax Research Network monoga borone a re utla mojadi Mkibelo. Tiriso ya methale mesha ya maranyane ya akaretsa a bothale jo bo tseneletseng e nonotsha mananeo a ditsamaiso tsa lekgetho go tokafatsa go sala morago ditsamaiso tsa lekgetho ga mmogo le go tlhomamisa gore dikhamphane le bothe ba tshwanetse go duela lekgetho ba diragatsa seo ka ga tshwanelong mo godimo ga mo maranyane a artificial intelligence kgotsa AI a na le bokgoni jo bo go godimo mo go hetolong ditsamaiso tsotlhe tsa lekgetho teba le go sedimosa gore ga gona tsietso epe e dirwa mo mananeong otlhe a tsamaisa lekgetho mme se e le kgatelopele e tla amogelwang ke mahatshe a Afrika mo phuthegong e. The fluctuation in diamond prices reminds us of the importance of building a resilient Kgolo ya ditlhotlhwa tsa ditemane mo nakong eno e re ruta gore jaanong re tshwanetse ra itepatepanya le go tswakanya itshololo ya lehatshe la rona mme se se akaretsa go nna le ditirelo tse di nonofileng mo go tsamaiseng ditirelo tsa rona tsa makgetho. Outlook states that Africa remains one of the most under-taxed regions globally. When I look at the content of the agenda of what is going to be discussed from this afternoon onwards, ke bona gona le baitsanape ba ba nonofileng go ta go abelana dikitso mo go tsa makgetho ga mmogo le go inaakanya ditiriso ya maranyane mo go tsamaiseng ditirelo tsa makgetho. Of potential economic and fiscal reform driven by intelligence, driven by technology. Go tlhaloswa ga tirisano mmogo e masheta e ka nonotsha go nna le tharabololo tebang le mananeo a ditsamaiso tsa lekgetho mo mahatsheng a. Our key product is, one of our other key products is the African multidisciplinary tax. Re na le lenaneo la ATMJ le le tla thusang gore re nne le matoto a dikitso tsa ditirelo tsa makgetho. Evidence-based research, and that addresses the unique tax challenges faced by African countries. Effective taxation is not just go nna le tsamaiso e lolameng mo ditirelong tsa makgetho ke konokono mo go akaretsang bothe le go sala molao morago. Social justice and inclusive growth. Phuthego e kopantse baitsanape ba ditirelo tsa makgetho ba dira melao makalana a harologaneng go tswa mo mahatsheng a kgalo ya Afrika a heta 2022 mme ba tla amogana dikitso teba le ditirelo tsa ditsamaiso tsa lekgetho ga mmogo le go ta ka tharabollo ya matshwenyego othe a lebaneng ditsamaiso tsa lekgetho. Mojadi Mkibelo, Botswana Television, Gaborone. Faragatela pele ka dikgang tsa rona khamphane ya Cresta Marakanelo ka tshwaragano le hotele ya Cresta Moana Safari e le tsiro le tsile kalana la Chobe District Health Management Team dikago tse di pentilweng sešwa tsa sepatela sa Kasane. Fa bua ko moletlong wa go ipelela go wediwa ga tiro e mookamedi wa Cresta Marakanelo re Mokwena Morulane a re khamphane ya bone e itlamile go thusa mo mahameng wa botsogo thuto le tikologo e babalesegileng. Ke a leboga Yole Kapego. Re Morulane o tsweletse ka gore e le khamphane ba na le ditiro tse dingwe tsa ka tsone ba thusang setšhaba a fa sekai ka dikago tsa diofisi tsa sepodisi tsa Old Naledi tse ba di ntšhafatsang mo nakong eno. A re maikaelelo le maikemisetso a bone ke go netefatsa dithabololo tsa sennela ruri ko mahelong a ba direlang mo go one. So we are gathered here today to celebrate the completion of an important corporate social responsibility project, repainting of the Kasane Hospital. This initiative re hano go ta go ipelela go wediwa ga tiro ya go penta dikago tsa sepatala sa Kasane. Se ke maikemisetso a rona re le Cresta Marakanelo a go thusa merafi e re direlang mo go yone. Sepatela ga se dikago fela ke go batho ba yang teng go ya go bona pholo ka jalo selebego sa sone se ka nna le seabe mo bodireding le bone balwetse.
as well as the morale of healthcare workers. Mpho e le jwa ile botlhokwa mo go tsosoloseng lekalana la primary health care mo kgaolong le lehatshe ka kakaretso. Partnership with the community is particularly important as we embark on our efforts. Tshwaragano le morafe e botlhokwa fela thata jaaka re simolotse go tsosolosa lekalana la primary health care mo dikgaolong ka kakaretso. Envied by other countries, and it is our commitment to get back to those levels. Batshobe DHMT ba lebogile batsayakarolo ba ba tsentseng letsogo go netehatsa go wediwa ga tiro e. DHMT Chobe is different from other places. DHMT ya Chobe e pharologanyo mo go tse dingwe. Nako nngwe le nngwe fa re kopa mo maphateng a mangwe ba re tswa thuso. On board assist with whatever they need. Ke go pele maphata a mangwe a teng ha re puleng go hala ditiro tse di batang baagi ba ba botana kgotsa entry level artisans. We have a team that's recently graduated. You have contributed something to the community. Company ya Cresta Marakanelo e tsweletse ka go tsenya letsogo mo go thabololeng matshelo a beng gae kwa mahelong a ba direlang mo go one. Ke a leboga eole BTV News Kasane. Lekgotla la Batho le Ditsatlholego Conservation Trust le a kgoletse go aga lefelo le lešwa la tlhokomelo ya manong le le bidiwang Bones and Wings Safaris kwa go Tau. Motshwarelela tona wa tikologo le bojanala Mennani Kimakwinja yo butseng semmuso lefelo leo o gateletse botlhokwa jwa lone mo go rotloetseng matshego a tebelopele ya setšhaba a Vision 2036 a go tswakanya itsholelo ka bojanala jwa sennela ruri go fokotsa go baya fela mo ditemaneng a re utlepego ka Mamusi Siska. Lehelo le sa tswang go bulwa la Bones and Wings mo motseng wa go Tau le itlamile go fetola seemo sa bojanala mo kgaolong e le mo lefatsheng ka bophara. Lehelo le lo kametswe ke lekgotla la Batho le Ditsatlholego Conservation Trust e kopanetsweng ke magae a mararo go Tau go Sekgweng le Manaledi ebile le tla ka mananeo a farologaneng mme segolo go itebagantswe le tlhokomelo ya manong. Se ke tsela nngwe ya go diragatsa maitlamo a tebelopele ya setšhaba ya 2036 a go tswakanya itsholelo ya lefatshe le go baballa tikologo. Ke sone se tsa Batho le Ditsatlholego Trust itsileng go thusa hela thata go katolosa meamuso ya hatshele gore jaaka ditemane di hela jana betso ebe gona le se re ikaegileng ka sone re be re go a 2036 bojanala e tlo go nna jone nngwe ya konokono. Re be re hitisa policy ya National Tourism Policy o ka re ke 2022 ga ke sake e leng gore ke yone e re kgarametsang jaaka re le hano betso. Lehelo le la manong le diretswe go ngwa ka bajanala go tswa mo lefatsheng ka bophara le go neela baithuti sebaka sa go itse ka tlhokomelo ya manong. Re ta bo rena le banana ba e leng gore ba hirilwe mo trusteng yone mo maphateng a harologaneng go ta bo gona le macleanera mme go toa lona go ta bo gona le magaedi go toa lona go ta bo gona le bo night watchman bo gatekeepera dio tse dintsintsi hela tse di tabong di le teng tse di tlhokanang gore di rane trust e mme ha tumelano ya rona le bone hela ka 2025 ha go re le gore se ba se dirang se hedile ya ka no go tlhalosiwa gore manong a simolla go twediwa go jisiwa ka kwa ke dumela gore go tshwantse re go tswelle go ntse hela jalo gore re go bohelong ja letsatsi re le morahi e be re kgona go bona tsone dipuelo tse go ntseng go buiwa ka tsone. Maduo a teng ke dumela gore e tla re mona go e sa hediseng pelo re bo ra bona ka matho re nna ba supi ja gore maiteko a bana ba e ne le maiteko a thwahetseng. Kago e simotsweng ka ngwaga wa 2023 ikemiseditse go sireletsa manong mehuta e ferang bobedi a bonagala mo kgaolong ya Afrika mme mo go yone e le metlhano e fitlhelwa mo Botswana. Mamusi Siska, BTV News, go Tau. Lefatshe la Botswana le lemogile botlhokwa jwa go kopanya mogama wa maranyane le boitseanape jwa kgwebo go tlhabolola go tlhabologa le go rarabolola dikgwetlho dingwe mo lefatsheng.
Puso e tshwaragane le makalana a thuto le mahama o ikemetseng ka nosi di tsweletse ka go rotloetsa maikemisetso a tirisanyo mmogo e. Mo tlhatlhelela dithuto tsa maranyane kwa Yunibesithing ya Botswana, Professor Singuko Mpoloka a re tirisanyo mmogo ya dithuto tsa maranyane le mahama wa dikgwebo ke go rurifatsa gore dipatlisiso tsa maranyane ga di dire fela mo dibukeng mme di ka direga le mo botshelong jwa tsatsi le letsatsi le go ka rekisiwa. O buile se kwa ditshupong tsa maranyane tsa National Science Week tse di neng di tshegeditswe ke khamphani ya Oxygas kwa Selebe-Phikwe. Mamosisiska wa tswelela. Khamphani ya Oxygas e itsegeng ka go dira digese tsa madirelo mo lefatsheng leno e nnile le seabe sa go tshegetsa letsatsi la go ipelela beke ya dikitso tsa maranyane e le tsela ya go rotloetsa le go supa bokgoni jwa lefatshe leno mo mohameng wa tiriso ya maranyane. Letsatsi le ne le na le disupiwa tse di farologaneng go abelana dithuto tsa maranyane a sešwa le maiteko a le mosegang mo mohameng o. Diyunibesithi di rotloediwa go tokafatsa dithuto tsa maranyane go tsamaelana le botshelo jwa sešwa. Quite often we send our children to school. Go le gantsi re romela bana ba rona kwa dikoleng go ya go ithuta mme re lebala maitemogelo a kgwebo. Re saletse kwa morago mo go ruteng ka tsa kgwebo. Jaanong a re tokafatseng dithuto tsa rona re tsenye le tsa dikgwebo. We can review that to make sure that we become relevant in our offerings. Gantsi bora kgwebo ba nna le poiho ya gore ha ba bitsa barutegi ba ta ba nna le bone. Barutegi ba dilo go ba tseela kgwebo. Mme hela nna tumelo ya me ke gore ope yo tsayang yo idea o tsa e hard copy ga tse yo idea. Go supa maranyane a dirang digese go ya kwa methaleng e mešwa ya temothuo, botsogo le pabalelo ya tikologo ya bo le dintlha tsa konokono go rotloetsa tlhabololo ya itsholelo ya lefatshe leno. Our products contribute. Digese tsa rona di rotloetsa kgolo mo mohameng wa madirelo le go tswakanya itsholelo mme ebile ke rurifatsa gore mo go itemogeng le go ipotsa dipotso re kgona go thama mebereko le go direla setšhaba sa rona. Observations and questions. We are now creating jobs and empowering our communities. Gompieno rona re bua tourism ya rona re bua ile ya go ya go Thuli block go ya go Bongami bo go vango jalo matsa mangwe ya tourism ya bona ba go godimo ba go lebella le hatsi ba le go godimo mme go dike tourism and they make a lot of money out of that. Why? Because ba kgone go dira dilo tse di ka ba isang gone go a rona re ka palwa. No, re na le rona kitso e leng gore intsi thata e leng gore it's indigenous. Go baya pele tshwaragano ya maranyane le dikgwebo go rotloetsa kgolo ya dipalo tsa bana kgotsa baithuti ba maranyane a sešwa ba ba ikemiseditseng go tlhabolola lefatshe leno. Tshwaragano e ga e rarabolle dikgwetlho tsa gompieno hela mme tse di tla mo isagong ebile e le tsa sennela ruri. Mamosisiska, BTV News, Selebe-Phikwe. Mo go tsa mafatshe a sele lefatshe la South Korea le mekamekane le kgwetlho ya go fokotsega ga seemo sa tsholo ka jaana bomme ba itlhophela go ipela peo ya bone go tla go e dirisa mo isagong. Seemo sa tsholo kwa lefatsheng leo se kwa tlase go gaisa lefatshe ka bophara ka go belegwa ka go belegwa bana ka selekanyo sa 0.72% ka ngwaga wa 2023 e le kwelo tlase go tswa kwa go 0.78% ka ngwaga wa 2022. Lefatshe la South Korea le tlile ka maano a farologaneng go leka go oketsa seemo sa tsholo ya ko. Maano a akaretsa go thusa bomme ba ba nang le bana ka madi le go kgaolelwa madi a ditirelo tsa botsogo a boroko le sepagamo. Lefatshe leo le ntshitse madi a ka tshwarang $200 billion go leka go rotloetsa tsholo mme dipalo tsa bana ba ba tsholwang di wela tlase ngwaga le ngwaga ka bomme ba itlhophela go sa tshola gotlhelele kgotsa go tla go tshola morago ga lobaka lo loleele. Motswana wetse wa ise go ka se wele ka go rialo tla re dinele go segonkwe a re fetsa metshameko.
tla ke go leboge Lucia Mekere madumo wetso jaaka sa tlhalositse yo fano ke go songkwe bo tla nga go neela dikgang tsa metshameko e letsa in context mo go roletlhe a re tsena mo go tsone re simolole ka di go gang kwa pele Mokatiso wa setlhopha sa setšhaba sa batabogedi ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 20 NAKO Manyepetsa a re le fa ba sa kgona go tla ka dietsele kwa kgaiswanong eo ya World Athletics Under 20 Championships kwa Peru ba kgona go fitlhelela mangwe a maitlamo a bane ba ipeile pele setlhopha seo se boetse mo gae ka la bobedi a re utlwe go le gontsi ka Dikgang Manyepetsa o tlhalositse fangwe ya diphitlhelelo tseo e nnile go tokafatsa dinako ga batabogi ga mo go le go supa kgolo fa go tshwantshangwa le kwa kgaisanong ya ngwaga wa 2022. Se se itumedisang ke gore bana ba botlhe e tabentse le majunior next year mo go rang gore a ile majunior next year go rang gone gore gongwe go na le kgonagalo ya gore ha ba ka tswella ya la botlhe ba ntse jalo go raya gore ba ka like di go na le mo re go bitsang re African Junior Championship e sontseng gore e tsene next season go raya gore go na le kgonagalo ya gore e be ile re graduate hela e tswa gone ko Lima ko Peru e be heta hela yalo e ntse jalo if at all ba ka kgona go containiwa hela sente ba kgona go tshwarwa go gongwe ba bona ha ba ka bewa nteng. Moeteledipele wa setlhopha Isaac Mbise o ka ile fa dikgwetlho dingwe tse ba di itemogetseng le tsone di nnile le seabe gore ba boe ba iphotlhere. Gore hela mathata a mangwe a ileng gore re ile ra nna le one ke gore tota go ne go sena nako. We had 10 days training camp locally mo Botswana, then re be re taria re a go nna nyana gone ka kwa before the a day, I get 2 days before the competition. Yeah, no, it's our religion who affected. Can kill him, Hildo, then Sixty to the same end. Timor Nane, that's Kawato, in a land or represent the lads. So, our target in a row or got finally. So, we didn't make it. Kitagere abanyena ba setse ba zo ithuta sengwe ba ba di competition tse dingwe ba ta go hitela go pele. Setlhopha seo se seneng sa agilwe ka makawana le marataro le makgarejwana a palo eo se kgonne go goroga ka makgalakganyeng a basimane a 4x4 meters relay mo godimo ga mo Ernest Gumevu a fetela ko se ka makgalakgang a lebelo la 400 meters. Setlhopha se ne gape se phadisana mo mabelong a 200 meters ga mo le 4x1 meters relay. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Badminton Association Modisa o tsile Badubi a re itumeletse go bo maloko a lekgotla leo a supile tshepo le tumelo mo go ene le komiti ya gagwe go etelela pele lekgotla leo mo ngwageng tse 4 Badubi le komiti eo ba tlhophilwe kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya lekgotla leo mo Gaborone a rutlwe go le gontsi ka Katlego Kgakole. Badubi yo ntseng le moeteledipele wa nama o sa tshwere sebaka sa ngwaga o tlhalositse fa ba ya go itebaganya le go tlhabolla motshameko o mo lefatsheng leno ka bophara gore o nne mengwe ya e tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshe. Tota primarily the interim term in itebagantse le go dila le di-issue tse ileng gore da mo maikaelelo a komiti ya nama o sa tshwere e ne ile go baakanya ofisi ya lekgotla jaanong ka re filwe ngwaga tse 4 re tla itebaganya le go tlhabolla motshameko o gore badminton e nne nngwe ya metshameko ya lefatshe leno e tla phadisana mo go one mo dikgaisanong tsa mafatshe. Badminton is a sport e leng gore e require gore from the onset motshameki a ba a tshwere the basics right gore a kgone go nna competitive regionally and globally. E re ka motshameko wa badminton fela jaaka e mengwe o ne wa kokonelwa ke go segelwa fa thoko ga metshameko ya kwa sekolong ba ya go thulanya ditlhogo go tla ka mananeo a mangwe a ba tla dirisang go tlhabolla motshameko o go tswa kwa moding. Re itemogetse gone gore go botlhokwa gore mme ano re teka other ways tsa gore mme ra go reacha yang khuto tsotlhe tse 4 tsa Botswana. Go emisiwa ga metshameko ya kwa dikolong go ne ga re ruta gore re tla ka methale e mesha ya go tlhabolla motshameko wa badminton ka gore re ne re ikaegile thata ka metshameko ya kwa dikolong. They're in a position to compete regionally and globally, and it is because of that that we've come up with strategic partnerships with the leadership
komiti ya rona ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Rre Badubi e ntse e bereka ka thata mme maikaelelo a rona ke go tswelela re ntse re dira jalo mo ngwageng tse 4 go fitlha ka ngwaga wa 2028. We really appreciate that as an association. Moanamisa mafoko yo wa pele wa Botswana Badminton Association o tla etelela pele lekgotla leo ngwaga tse 4 a thusiwa ke Nonofara Motsana mokwaledi ke kgalalelo ke gakilwe fa motshwaramadi e le ke go moditswe shoshong. Katlego Kgakole, BTV Sport. Me go re a lo di khantsa motshameko tsena go eno di bala ka tsela ntse jalo wetso a re bo re kopana kganti jana kana kwa bone ja ke tla be go dinela gape ka puo ya Seesemane me ke re wetso tlhe ke boekele boge ena ke le bonye ba bitseng go ka thusa go bo ana ramlela di khantse ka puo ya diatla ke re wetso tlhe Lucia Ramasu e me sentle go tswelisa in context hano ha mo BTV News Channel tswelela o ntse o rikantse. So coming here was a sacrifice we undertook. Clearly, a FOCAC is a very useful vehicle by which we consult, we exchange views and values. Tautana Masisi a kopana le mokwaledi wa komiti ya twantsho tshenyetso setšhaba wa Communist Party of China. Phetogo ya bosupa ya Africa Tourism Leadership Forum e simolodisiwa semmuso.